Oke, aku play show ni viewer aku play akan ka channel ke jonga, te hakane ka channel mentang ngan EFP ngan itu EFP pang kumnu ban ad account number apa ka YouTube channel. Te kane ka video kan yarap ha khamtam itu ki ba don YouTube channel. Bat itu ban sedang YouTube channel ro. Te mar ngai babun bakali kumnu ban account number kumnu ban account number no. Te mentang ngan patai fix jet so be yo ban account number ngan patai fix ban ko ngian te don kriteria mo mahabat pendap te baning kong kalong ma phaban yo siajar ki subscriber kabaar kalong phaban yo 100,000 kanta nong page ka video ka jong pi hapo sisnam mo gini atring yo hapo sisnam la pi yo hapo sisnam te kanang simpor yo hapo sisnam phaban yo te nang ta pada ada mengita ada yo nang tu accept yo pi ada pendap ki atleria kabalai phaban sinayu adsense account kanang baka bisa ka jong pi kan rong apo hang ne apo adsense account ne apo adsense account ka bisa ngi ring ban apo adsense account ada adsense account haban up shua ka jeng kama jong pi haban yo shua hadu $10 nela yo $10 pada bisa yo sa yu pin nomor adsense pin jong nela yo adsense pin pada bisa yo ban ad account number te adsense pin ru ndar pelada po $10 dengan sawan ke email napi happy lar email dan lar email pada phaban apply kan simpor pi da kum no lai tayo lai na shibnai nai tam ban point ndala point de bisa yang an i mentai pi kum no nga marwanga ada bio pin number dengan pi kum no manga pin number ada verify pin number dan saat account number i pi minta te phaban lenya po Google te type la Google AdSense account markane di pelada nama ya ka Google AdSense te pihak login password ya tengah neng la ban login lupa tengah supli bejerek te kelami kumne ikan logom ne te hang ne to verify your billing address mudba nghaban pendap YouTube pin mang ya untuk Google AdSense pin kai to Google AdSense pin nghaban pendap hang tu nghaban verify te pihak ban type nomor hang tu te pinyo chance hang ne tang license you have 3 attempt remaining Manda pi bakal like nomor, pi pernah apply yang sesuai dengan simpor yang nafi. Banjo yu AdSense pin. Dan ada klik submit. Okay, your billing address has been verified. Lalong nang nepat, sa check yang sesuai, sa pli hapo ka payment section beda. Tengen sa ada ka account number. Yang tu ngan check yang okay. Tan pri yang amta pihak ai ka desktop site kami ilut baro dalam pilih apa mobile phone pihak ai desktop site ta la yang tu la cha po payment klik payment depan option tu kaduna kanet ski kanet ta hang tu bagian mi tang ne when how to get paid te pihak klik yang tu add payment account tu kan pion add payment pay ka jonga nomor mengadap $4 mengadap sila cross shipper pila yo bagi ban account number pion apply pin AdSense pin te 8 sayo tu ayo $4 sedang tu kan mi kumne ye pia pendap je ki detail yang pi ka bade account number ma pila ban ai jono rom ni le tama kala bade min kanju bai bar ka account number video ban ai Teng nek teng jong ai teng support lan link khoi okay teng phab ai thik kuma ka passbook mon singa ka state bank ada nang tu phiadon kam IFSC code uni IFSC code phiadon kam ha dim don ba hapo passbook jong phi IFSC code and khamron kam tam nek ne de swift BIC na swift account uni nomor ba phaban pha bisa na sabar te habron kam hai ne Swift, klaim uni Swift, pinom la banyo bisa. Dengan pen EFP kumno ba pin, yo uni Swift deh. Te pemtangan lagi biang support Google, dengan wat biang Swift, time tu Swift, State Bank of India. Swift State Bank of India, tanya po Google, kenang banyo. Mana pula ban lagi direct ke website ru CIS apa yang tu Swift State Bank of India te la pila mulai jarak naga
website bank safecode.com habis direct nang porang ni of bank fsccode.com. Okay, wat by Shillong yung agad Shillong tanga wat Shillong ano Shillong. Okay, Shillong dep nang tu pa tại nhân bên tôi sama seleksi Shillong. Okay, dan ngelayo ne suyayanan BB 303 une uju baik Jepang ga jong State Bank maran kamtang jong branch te hapo Meghalaya dan kamtang Shillong te tong une ya baro Meghalaya rujuk hi ngot ngelayo te pihak pendap account number te ada nang tu boleh klik save. Jangan mangtu pendap tang wan klik save lada pendap load baro te pin klik save lada lalong pemkan lara pio bisa kemudian rong direct batch sak account jong pi amnan kam lay ai pin show up batch kan rong direct batch sak account jong pi along kemudian te tangkat ni ngakarmen makan di video kan nyarap ya pi kiba page ya kan di video keblesh pun ne pi kiba page ya kan di video tangkat ni keblesh pun te kabalas batch kan kom ni wire transfer to account along kemudian along kom ni kemudian along tangkat te keblesh pun ni bro.